promjena, ali trajna. Kako održati disciplinu, motivaciju, viziju, snagu? Yeah. Imam loše vijesti. Ustrajnosti. Znači, moramo imati ustrajnost i to nekad je disciplina, nekad je vizija, nekad je ono što nas motivira. Jer u životu će se dešavati stalno promjene. I vrlo često, znam da se u mom životu dešavalo i ono kad promatram živote svojih bližnjih, svojih klijenata, da nekad se jako teške stvari dešavaju, tragedije, gubitak posla, bolesti, da bi napravili tu promjenu. I ako mi znamo, a sad znamo, promjene će se dešavati i izazovi će se dešavati. Zašto ne idemo svjesno prema izazovima i budemo hrabri i radimo ono što znamo da želimo i znamo da će nas biti strah, ali opet to učinimo. Svemir nas više ne mora gurati. Kako se kaže na našem, i udarac u dupe je korak naprijed. Udarac u dupe je korak naprijed. Je, kad dobiješ, kad je neko u dupe cipelom udara, it's a step forward. A kick in the ass is a step forward. Kick in the ass, kako se ga... Pa da. Mislim se i na našim je taj izrek, ali uglavnom nekada se stvarno teško... Nogonu guzicu. Je. I onda znači, bit će izazova i kad mi sami izaberemo izazove i idemo hrabro prema nečemu, idemo u te nelagodne situacije, kao da naš život manje testira. Odnosno, ne testira nas, odnosno ne gura nas jer mi idemo u tom toku prema našem većem potencijalu. Znači, to je nekakva svrha života, da živimo prema svojim vrijednostima, da radimo što volimo i da se osjećamo ispunjeno. I da kad dođemo do kraja života, da možemo reći, ok, znam tko sam, znam da sam činila dobro za sebe, za druge, znam da sam doprinijela svijetu. I mislim da taj doprinos isto vrlo, vrlo važan. Da. Bilo ko je tebe i mene inspirirao i gledatelje koje je inspirirao, svi oni su radili hrabre stvari. Mm-hmm. I ostaviti nekakav legacy, nasljeđe neko. Ono, može biti malo, samo naš, može biti na krugu uže obitelji ili na nekog prijatelja ili na širu zajednicu, ovisi kakva nam je bila misija. Ostaviti svijet malo boljim nego što je bio. I da se vrati na lošu vijest. Loša vijest da je to životni stil. Znači, kad znaš što želiš, kad znaš malo više o tome tko si, nema više prestanja. Znači, kretat ćemo svoje tijelo do kraja života. Sad je izbor je u sadašnjem vremenu, moć je u sadašnjem vremenu. Da li ću popiti vodu ili ću popiti nešto što je puno šećera. Mm-hmm. To jedno neće napraviti razliku. Ali ako biram jedno te isto koje će biti loše za mene, bit će velika, velika negativna razlika dugoročno. I to je znači moramo imati raspoređeno, znači šta u mom životu... Rutinu, disciplinu. 100%, rutina, disciplina, dok ne postane navika i onda tebe počinje vući. Često ljudi imaju ja bih rekla čak krivu percepciju da će ostati teško. Samo je teško na početku. Znači prvih, recimo, mjesec dana je teško nešto, početi neki novi sport, početi učiti nešto novo, otići prvi put negdje sami, jer još ne znate te ljude. Samo na početku je teško. Naš nas objeđuje da će ostati tako teško. Neće, samo tih prvih par trenutaka i onda postaje lakše. Dok sami nešto ne izaberemo, što bi bio moj sljedeći izazov.